ejjennoo qabaachuu dhabuudhaan nama qophisa. Namni ejjennoo takka waan irra dhaabbatee deemu jiru hin qabne ni kufaa jechuudha. Kanaaf isin ejjennoo isin qabdan ifannaa irraa eeganii waliif obsinee yoo walitti mufannaa irra maafilkeen wal dhabdi jedhanii irra waliif kunnee obboleeyyee waliif taanee waan kana ceesisuu dandeenya jechuudha. Wanni nuti ammaa asitti dalaguun jirru tun waan dhalootaati malee waan keessanii miti warra dhaloonni seenaa isaanii dubbatu rabbi sinaa taasisu. Amiin. Aanbiyoonni rabbi maal jedhanii kadhachaa turanni beektanii yaa rabbi yoo duniyaa irraa nuti yaanes dhaloota nu boodaan dhufu keessatti maqaa faarulaan waan bisii jechaa turan. Akkana jedhanii rabbi isaanii kadhatanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan isaan akkasiin na kadhatanii jechaan maqaa isaanii faaruu maqaa isaanii dhaloota boodaa keessatti isaanii hambisee jedhe. Abdiyoota nu dura dabran maqaa isaanii yoo dubbanne isa hunda isaanii maqaa faaruu hin dubbanne nagaa firaamanii isa irratti haa jiraatu jennee nagaa isaanii kadhan isa waggaa kuma shan waggaa kuma dhibba duraa fagoodhaa asitti har'aan kana maqaa faaruutiin isaan dubbatu jirre jechuudha. Maqaa faaruutiin amma nabi Aadam yoo dubbanne Aadam akkuma waan gartee qarni waan maxxanaatti isa dubbatu jira akkuma waan asii akka waan achi fagoon ta'ee nabi Ibrahim yoo dubbanne nabi Nuh yoo dubbanne seenaa nabi Nuh dubbannu seenaa anbiyaa hundaa dubbanne akka waan isaan taariikha kana keessatti nama zabana kanaa ta'anitti isaan dubbatu jira. Namni seenaa dalage jedha kan hin duune ni jira. Namni seenaa hojjete hin duune ni jira. Kanaaf seenaa takka maqaa keessan akka jiraachiif akka maqaan keessan jiraatu isiniif taatu an akka daleeddaniin isiniif dhaamu ta'a jechuudha. Amma anummaan darasaadhaan an bakka biraa jijjiirachuudhaan mala laakiin ammoo isin yoo bakka biraa jijjiirattanis iddoo teessanii biyyitun biyya teessanii hobbaatii keessatti isin awwaalame maqaa ifii jedhu ni bitan malee gurguranii jedhan tana dhageessanii maqaa ifii irra du'an maqaan nama baduu irra mataan nama baduu wayyaa jedhan. Kanaaf jecha isin dargaggeessa biyya irratti maqaa godhu rabbi isin haa taasisu. Amiin. Dargaggoo biyya tana maqaa godhu rabbi isin haa taasisu. Amiin. Wanni isiniin jiru jara kan jettu xumuraa irratti dhagaa hedduu isin darbatamu laata. Yoo dhagaan isin darbatames gurumaatu hin dhageeffatina. Maaliin isin boodaa ijoollee xiqqoo tanaatu majlisa jaaraa isin jaan eenyu jaaratidha eenaa jaara. Ijoollee xiqqoo tanaatu tana dalagaa ijaan ijoollee xiqqoo tana akkana dalagaa gaafa isin jaan xiqqeenya dhagaa bubbeen hin fuudhee itti Oromoon dhageessanii xiqqeenya irraa dhagaa bubbeen fuudhuu hin dandeenye. Kanaaf jecha namni dubbiin xiqqeenyaa minannu wanni hin dalagu tokkummaadhaan waa dalaga namni obbolummaadhaan waa dalagan. Kanaaf jecha ilaalchi isin irraa fagaachuu qabdan ka jiru ammaasis gandummaa waan jiru dhageessanii anaa biyyaan fedhe yoo dhufes obboleessa rabbiiti obboleessa diini nuti muhaajiraa fi ansaara jennee biyyaadha akkasuma akkasii miti muhaajiraa fi ansaarri obboleeyyan ta'anii waliif lubbuu sana wareegaadhaa turan. Warra lubbuu waliif kennu san irraa waliin namuma tokko sii kaase Ikrimaa ibn Abi Jahl jedhanii Haaris ibn Hishaam jedhanii Ayyaash ibn Rabi'aa jedhanii jiru. Jara kanaatu guyyaa tokko lolarratti seenaan deertuudha lolarratti madaawanii akka malee madaawanii kufan. Yoggaa rasliin islaamaa raawwatan mujaahidoota nama sadii warra dirree lolaa kanarra ciciisuu agarra akka lubbuun keessaan bahin. Hoggaa isaan kana dhaqan tokko Haaris ibn Hishaam tokko Ikrimaa ibn Abi Jahl tokko Ayyaash ibn Abi Rabi'aati. Isaan kana keessaa namni tokko Haaris kun bishaan yaammate. Bishaan na obaasaa jee namni lolarratti wal egaa idee botanii beekan. Bishaan na obaasaa jee ni bara. Bishaan na obaasaa jee hogga bishaan Haaris fidan Ikrimaan afaan dubbachuu hin danda'u bishaan sanna fidaachuu dadhabee ijumaan akkatti cilaale. Kana Haaris Ikrimaa ijaan as ilaalu agaree bishaan kanaan deemuun na hajjeeftuuti Ikrimaan naa geessaa jee ni bara. Hoggaa bishaan furanii Ikrimaa biraan dhaqan Ikrimaanis Ayyaash ibn Abi Rabi'aa isaa achi as ilaalu ijaan agareechi. Hoggaa ijaan achi agaree Ikrimaan kan deemuun lubbuu isarraa baasuudhaa deemtu Ayyaash naa geessaan deemuudha laatu jeen. Bishaan furanii hoggaa Ayyaash biraan ga'an Ayyaash du'ee jira. Hoggaa Ikrimaa biratti as hin deebiin Ikrimaanis du'ee jira. Hoggaa Haaris ibn Hishaam biratti as hin deebiin Haarisis du'ee jira. Jadi sadeenuu biraa dhumanii bishaan qofaasaa bishaan hafee jechuudha.
ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وصو بيلتهم دون ساني جرتو وصو ليبون هم دون ساني جرتو لبو ساني جرو لبو بلسا دور سوسن بكروا وين كيسابه وديم تطلع اتفاجئ لما يجلسون بكروا لبو نسان كيسابه وديم تطلع تجوده سري اتفاجئ لما نيا قرآن في التلاقي ربين أرام تنلي مقا ساني نخيس جلاجسه أرلي هم سينا ساني تبدم جيتو نمني سينا تلاقي هندو نيجي أرلي إسميس يو أك سينا كسي دليدن مقام كيسن يوم أتام كيسن دوي مقام كيسن دنيا دچي لاولي تابعتو يرخن يرب سبحانه وتعالى غابة سمون وكن سمون تنانا مخان كفاه سمون سا وكذا بده بنير لكن غيره تفجدمو كيسن نانون دي والله تقو سمون سا تفجدمه تا الدنيا تنقبتي بكمتي أكده بكمتي سا وديسن تقو أمو سمون سا تفجدمو لبيتي وجيوما إني دويسن مقام سا تسولواندو ilmi nama ogani de jan namni ogani toko na kaisa de tani ga dubinan ka ole ndai na la ta dudin jira oi batani namni ilmi nama e bar ogani bu chuwa akuma namni mori ittikhadani hidayat de me ta dubinja saribu namni ogani bi du ilmi nama hunjan toko san me ni ganama lagan raya سان مسم قفا في سنة بجد سانا سم قفا في سنة بملة واتك كوني إني سنة بجد توجو سينا تكلم دلني يجرو إني تيانو مات مسا قفا في سنة ماتي سايد ورسات جولة سات نام تولا جولة سات تيو كوري لد لقي المانسا خنا فيدا المانسا خنا إسجارة ده ماتي سارا دعاء جن تقو ماتو منا خنا را نمني تقو أمو غندرا دعاء جن نم غندرنا بود جري جراو نمني تقو غندرا دعاء جن ويوم إني تويني أبوشان ترتيب لده غيار من يكتر نما وارن بيغان أكتر نما جيسن بيغان أكتر نما تفاقدن بيغان حواس خنا تولا حواس خنا خير تولتو دلقي جيا كندر رادو نما تقطع خوقا ندوي خوقا سدبل حواس نوقا ولا أبو ما نخير سنجي لجاني جرابر نمي تقطع تسي كندر رادو واجن نمي أمو خون بيجر رادو واجن كم بيجام وان غاري رفاقايا خودين خوقا ندوي بيجو بوتو يسرا بيجو فكينيا ورقة شالم تولا رحمه الله ورقة شالم تولا لا الدنيا ترى بوتو يسرا بي بويا إني ده دكتور زاكر نايف بارادو عالم بودرا كرمي جه سورة جنازة سا پوستی بول الدنيا بوتو يسرا بيجو يسرا نمي سينا هنده تولا urmi simbar bajibtu yaro heddu dalagunis bakka halam jawan injir halam jawan adunya hangubalte halam jawan oban nam jan sena dalaga rami jinuma sobe halam jawan adunya dan khaysati numa du faytani dunegi ahinu halam jawan thanwa tam bando ba message sarwa sabu basen halam jawan indu halam jawan ka tanu de sinim mangudon gawa wani ka kabamisa mangudon te nyarabi insan rahajala tu yari tu romaida se hajarwa गामोली का कबाबंजन अवो मार दर दुबीन खरा दोला हनाइनु जबेसते जिलिती गामो आरकन ने गामो जिमास वारावुन कुरने मजलिस जार रहा आजर लेकिन अम्मो जिमास मुगुरो चिनर करने जिमा लकुमान परसेंटी गतिरिसा देवे इनु इद्दु तनवा बकनी मुकार ने लिरो नमने के आकाश बोकसे भी हाल में जाओ सुबेरे रूपम दे देंगे हाल में जाओ ना दुनिया तनकु बत्ती सेना दलकुड़ा हाल में जाओ ने कल नमने जी दोगुर कुदार दोगुर सेना दलकुड़ हाल में जाओ बर्बाद दो मुरन्नो बर्बाद दी मले सेना उज्जत उर्मी बर्बाद दो कुतन्नो बर्बाद दी मले खनाम जरा है इन्या इसी दरगगोदा बीजी तुम इसीनीं तोती हाल बिया होकर आते बिया दरगगेसी सीरा दिन जार बिया दरगेसी मस्जिद जीरू बिया दरगगेसी आवंती राहल कोई राबती वाला आते बिया समुद्र चुकी बिया मो दरगगेसी बकुमेसा पकाने के बाद आप तो बकुमेसा आने के लिए उनते उनने साथ ना बकुंदा किसा तो बोलूं बिगी सब कुफाते नहीं सीधा कि हो रहा हो तेरे जन बिगी सु खाना किसी नंबर दरगगेसा कोफा कत्ते रब्बी ना से बोले कबूल कैसा कुन दरगेसा बिचार से बोले कबूल कैसा कुन अब दी बिगी इतना नमा करती है इंशाअल्लाह बियते संतन बियते जतना तुपना वल्लाला दुकरा दीगमा तना कैसा गरा इफा तो कुमाराती वरा का चुरब बिसनाता है आमीन वरा तो कुमार साईं जबाते वरा बिसनागुरु आमीन वरा तो कुमार सानी जबाते वरा बिसनाता है तो आमीन जरा के ने वल्लाही गमचू देसनी आकना कैसा नाम कुते वरा इफा बाउजा दी बियतना गंद तीप से वरा बिसनाता है आमीन अना बिसिन
ونين سينا جلس ديني سنكاسه وبولين تورا قبضني سنينجي إسي كغنداتي ونين سريد عمل دول هغندغن دلار بتني ميتي إسي كغنداتي ميتي إسي كبيتناتي ورا ردان وهي جيرو ميتي إسي ورا بيتنا جيرو تاويتو مالي إسي كغنداتي هغندا تقوتي ميتي نمني غندا تقوقا فاجراتو ماتي ميتي نمني خابا نمني خبيجا جراتو تو بيتنا أبوا أبو سمالي يو بيجا جراتي سيرا سيدو بطي مالي يو إفيب جراتي بيوما دودة سني أجيبو دماغان كندو بطا बाती ताज़िया संको फैसे तू बदम मले बुया सनु कोरी यादा बिचे तू बदम सिंधु बदम खाना बिचा नमनी यो बिया दलगे सेना से तू बत्ती मले यो मथा सा पफादर लगे सेना से तू बत्तुंजीर तुआर देवेचा वरा सेना सानी इसान दुबा मका बरे दार इसान दुबा तुरब बिस्नाता है जो वरा सेना तुरा फिर तिगल बेचने रब बिस्नाबो वरा सेना तुरा फिर तिगल बेचने रब बिस्नाता है जो सेना दे रब बिस्नी हाबर है जो रब बिस्ना दे सेना सिनी हाबर है जो तरगे सकेnya वरा हम नसात न कयदबे तो कुम्मा तन कयदबे मजलिस शेखा पूरा दाब रब बिस्नाता है दुआ पूरा दानी पूरा रब बिस्नाबो पूरा रब बिस्नाता है जो पूरा रब बिस्नाता है जो इसी warra biyyatana dhaabbatuuti warra bayyata sheekhaa jaaru raataa'u nama tokkollee ibbootti hin eegina yoo nama isin gargaaru barbaadan Allah qofaa isin gargaara malee nama tokkorraa gargaarsan eegatina rabbiin ammoo gargaaraa keessanii du'aayin sheekhaatiin isin duuba jirti du'aayin sheekh Ibraahim sheekhaatiin isin booda jirti Allahu akbar du'aayin sheekh Ibraahim sheekhaadhaa godhe تشيخا ستي سخالتي سنيدي تنا والله بالله شيخا رب رحمته يساقون ربي جنة الفردوس يساقنا دعائي نيني قولي تشيخا تنا قبضي ستي سنيدي شيء نامتا ميغا استاي أمتا مغلا بشيء استاي دي نمونا